Bazarın ayağında soda 121 mingge soda oldu 121 mingge. Bizde soşok Atkenna артындағы. Қара киімшең киіп тұрған асада олады 121 мың сомға. Assalamualaikum жылқы көрмандары, туғандар, амансыздарбы? Бүгін 23 март Шүй обласы Пригородный мал базары, Бишкектеги Пригородный мал базары туғандар. Бұлар сақлықтан біраз кичерек. Сіздерге азыр келіп, жылқылардың бағасын білген келіп қалдым. Сіздер видеоға класс бастырыңыздар. Азыр арылаш еле тартып берем, бір еле видео болады. Бірінші еле бисмилля дегенде, ушу базардан киргенден кейін аттар тұрады, ушу аттардан баштап, теги башына чейин тайларды кошуп тартып өткөнгө аракет кылайын. Саман сары кашка ат бар экен. Туган канча дедің атты? 170 мың сом. Жер улактын аты дедің, а? Жашы канча? 3 асят 170 мың сом сурады. Номерин айтып койчу, ютубка кирип коюн. 059 102 204, а? Өзі Таластан келген ат деп, малмат айтып отчыған жер улакка ат издегендерге туғандар. Көріңіздер, өзі саман сары екен. Азыр дәші бұл жақтандағы онда жерді ат тұрады. Азыр улақ күткенге аттар көп түшіп баштаптыр. Атты қанша деп одасына жердені? Байкебіз тартпайлы қой дейік. Кейінкісін тарты берелі. Бұны қанша деп одасы бұны? 160. Жашы қанша? 4 асы, я? Болды. 160 мың сом сұрады туғандар. Азыр көбінше арзан ат тартқан әрекет қылам. Азыр ем улақ күнде улақтың аттары көңілі керек емес бұл қылады. Мынанда да бір келішкен ат бар екен. Аттың жашы қанша дедіңіз? 5 жаш. Бойы қанша? 170 атсыз дегендерге. Улағы бар ма? Бар. Улағы жақшы екен туғандар. 170 атсыз дегендерге. Бағасын қанша дедіңіз? 10 мың доллар. Бағасы 10 мың доллар. Так. Номерді айтып қойыңыз. 0704 46 35 39, а? WhatsApp бар ма? WhatsApp бөлек. WhatsApp айтып қойыңыз, WhatsApp. 0990 44 99 17 dedіңіз бе? 99 10 99 10 16 екен туғандар. 990 44 99 16. WhatsApp-дағы байланышыңыздар, чет жақтан көрген болсаңыздар, плюс 996 кодымен WhatsApp шығады туғандар. Бойы 170 атыз дегендерге. Онда да бір көк күшті тұрады. Қанша дедіңіз бағасын? 300 дедіңіз бе? 300. Бойы 165, а? Базарда спор болып тартылған. Бойы 165 күшті дегендерге. Бағасы 300 деді. 3500 доллардың керек болады. Номер айтып қойыңызшы. 0704 13 06 12 06 12 номеріне байланышып екенсіздер. Бұл күшті 165 деген байкейіз. Азыр көбінше сіздерге азыр арзанырақ аттар тауып көрсеткен әрекет қылам. Аттар болып қалса чарба. Тайлар қаншаны сұрады, шеп? Еркек ұрғачы 50-ден дедіңіз бе? Балары 50 мың сомнан еркек тайлар чарба. Тайлар чарба тайыз дегендерге 50 мың сомнан. Палуан, тайлар қанша? 85 65 қанша дедің? 95. Мына чарба ата? Мына чарба аты дегендерге 95 мың сом екен. Ушул 3 жылқының есі бір мынау красавчик бала. Номерің қандай эле? Номерің? Маймыл дегенде. Маймыл? Мындай қарасаң бирок маймылға да окшобойсуң, адамга да окшойсуң. Номерің? Атандык жазып коесуң. Жаныш бір атандыкты айтайын бе? Түр. Туғандар бұның атасының номерін айтып қыла деді. Так, өзінің номері жоқ екен, атасының айтам.
чарба ат издеп калсаңыздар, могу атты 95 турат да, $1000 тегерек эле экен. Так, бул атасынын номери менде бар. Азыр карап айтып коеюн. Мына туугандар, атасынын номери. Так. Көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы? Атасынын номери плюс 996 0996 772 955 380. Ушул номерге байланышсаңыз, мына ушу 3 жылкынын ээси ушул кишиге. Азыр дальше көрсөтүүнү баштайын. Болду. Так, арзан кымбат аралаштырсаңыздар, видео класс басыңыздар. Канчаны удастайларды? 65 да. 65 эркек экен, а? Кана биле койсо. Так, на 65 000 сом сурап атам дейт мына. Унан чыкма? Ооба. Кичинекей канчаны алдасың осун? 45. 65. Оппа. Мынандай эгиздей болгондо бир торутайлар бар экен. Торутайлар сурап коелчу. Калады канчаны алдасаба? Ассаламу алейкум. Канчаны сурадыңыз? Мен базардан жүргөн беле? Мен базар сайын жүрөм да. Эмне сен? Мен неме кылам да, элдер ба сатылып алгандарын интернетке чыгарып сатышып жомон кызмат кылам да. Жөн эле. Бекер эле кызмат эл үчүн. Канчаны сурадыңыз? 100 дедиңизби? Оппа. Мына жаман чарчы экен го. Бул канча болду? Kança mı kaldı ya bunu? Kança oldu? Sır. Sır 45. Sır. 45 değil demiş gerek ha? 40 kem var satılan. Ha 40 kem var dedi. Значит 35 kaldı. Na tuğanlar. Ana arzan nerse izleyenlerge. Ama kulağın çıkma o. Kança da odası? 80. Na arzan tuğanlarına. Kulağın çıkmaken. Belki kan var mı? Kısası. Kan yok, su menecüretine geldi. Mına kişinin tazarına gerek bir şey bu işi direkt şutları. Tak 80 000 so'm surap atam deydi. Boyu gideta kança 1.55 жақын а? Ошондой чыгып калса керек. YouTube'га номер айтыңызчы, мына шута арзан айтыңыз. YouTube'га айтып койсоңуз, шу видеону. 80 дейт. Номер кереги жок дейт, номерин алып берейин дедим эле. Негизи базарга келсеңиздер, базардан арзан эле табасыздар. Торлар канчаны дедиңиз? 100 дедиңизби? 200 койсоңуз. Канчадан сурап атасыз? 80. Эркектер? Бургач. Ургачылар 80ден багылган. Эмчиге издегендерге мына 80 000 сомдон ургач тай издегендерге. Эс деген номер бар экен, көрөсүң. Өкөтө окшош тайлар экен. Так, жакшы. Sen bu reklama algandan beri çok ötüp yatarsın. Ha? Reklamını jakmay atabı. Болду. Не, номер айтып коесуз, номериңиз барбы? Нөмірді айтып коюш. Номер айтып койбайсызбы? Андра адресин айтып коюн, Бишкек пригородуна киргенден эле мына ортосунда турат байкебиз. Негизи базардан келсеңиздер табасыздар. Так, мына туугандар, азыр иш убагы башталды. Көбүнчө чарбаатты көп издейсиздер. Комментарийдан дачы. Палван ат канча? 70 000 сом, а? Ya 75 000 сом. Жашычы? Жаңасы 4 жашта экен, бою 1 элик примерно. Эми примерно айттым да, может 1.46-дыр. Эми биз жаныбызда метр жок. Баасы 75 000 сом турады. Так. Азыр номерин алып коюн. Ола, номер барбы, номер? Атасында номер жок экен. Негизи номерин алып берейин дедим эле. Эми базарга көбүнчө келсеңиздер, өзүңүздөр деле азыр арзан аттар көп эле чыгып атат базарда. Комментарийде көп нерсе жазгандар тарттым көбүнчөсү. Тай канча мына жандагысы? Экөөтөн 60. Кайсысы эркек? Көбү эркек, тигиси ургач экен, баалары 60 000 сомдон. Азыр пригородундагы баасын сураптыр. Так. Тайды канча деп атасыз? Тайды торгашкан. Эркекти? Эркек 55 000 сом.
Мына туугандар базардагы сурап жаткан баалары 55 миң сом. Дальше азыр айланып көрсөтөм. Бүгүн соода аябай деле кызык болбой атат. Негизи базарда эч кандай деле соода жок. Канча полбон тай? 5. Ургаччыбы? Ургачтай 45 миң сомдон, могу тору тай. Так. Байке канчаны сурап атасыз? Ургачыбы? Эркектер 40 миң сомдон. Мына туугандар 40 миң сомдон сураттыр бааларын. Азыр тиги кара тайларда өтүп көрсөтүп коеюн. Мына кара күлүктөр канчадан? 75. Өкөтөң эркекпи? Светтер жакшы экен мына кара тайлар. Өкө окшош. 75 дедиңиз, а? Мунусу 55, а? 75 чоңурагы, бунусу 55 экен. Мына базарда сурап жаткан баалары. Так, кара тай бир аз сындуураак экен. Мына номерди айтып коюңчу, караңыз чоңурагы бир аз сындуу көрүнүп турат. 77 0777 657 657 084. 084. Байкезге байланыштыңыздар, могу карасы бир аз чоңураак экен негизи. Менче кылганга деп издесеңиздер. Торгашкан чечинтип коюсузга, жалдар жокко. Канча деп атасыз, шеп? 55. Эркек, а? 5 кашка 55. Мына ушундан номерин алып коюн. Арзан айттыңыз. Номер айтып коесуз, барбы? Жок, номерим жок, телефон жок. Сатсам телефон алам. Байкебиз мына тай сатары менен телефон алам дейт. Преградныйдан киргенден кийин эле чыга беришинде турат байкебиз. 55 миң сом сурап атам дейт, эркек экен, мына 5 кашка. Азыр жандагы мына мелкий тайларда сурап коюнчу, кичинекей болгон. Байке, канчаны өдөс тайларды? Оптон бармаңыз. Бар жогу бирдей бабы? 35 теңге туугандар. Күн сурасак кээркиси жооп бергиси бар, кээркиси жооп бербей коет. Жакшы чыккан тайлардын номерин алып коем көбүнчө туугандар. Ориентировочный сцена көрүп атасыздар. Байке, торуну канча деп атасыз? 120. Бунан чыкмабы? Эркек, бунан чыкма, баасы 120 сурап атам дейт байкебиз. Негизи бир аз аңгилчамбы, бирден аргын окшойт. 120 миң сом экен. Так. YouTube'га номер айтып коесуз, шеп. Может, үйдөн сатып кетесиз. 0501 05 0983, а? Мына байкебизге байланышасыздар. Чоңураак бунан чыкмай издегендерге. Так, мында да бир жакшы кара тай турат, жалданыптыр. Жаңы эле жалдап койгон окшойсуз, а? Бир жаш чыкмабы? Бир жаш чыкмана кара тай. Бастырып коюңчу. Шу жандар. Өзү узун, кутуга узун тай экен, өсө турган. Баасын канча дедиңиз? 80 миң сом кеми бар, а? Так. Номерди айтып коюңуз. 705 89 05 05. 705 89 05 05, а? Байкебизге чалыңыздар, кара эркек тай издегендерге. Тол таза экен да. Адресиңиз кайсы жакта турат эле? Исаата, Нижний Норус село. Исаата, Нижний Норус селодо турат экен. Так, мында дагы мындан чыкмабы же, тайбы сурайынчы азыр. Тору тайбы же мындан чыкма? Буну сурап өттүм азыр, а? Кайра келип эле айланып келип калам. Негизи могу маштан баштадым эле, негизи айланып уже тартып калдым. Мына. Көрсөңүздөр, жылкы аз эле кетип түшөт преградныйга. Болушунча тартып көрсөттүм. Видеого класс басып колдоп туруңуздар. Кудай кааласа эртең Сокулук Малбазарда кандай гана жылкы түшпөсүн тартып көрсөтүп берем. Бул жака бээлер көп түшпөптүр туугандар. Көбүнчө бээ сурап каласыздар. Эртең Сокулуктан эмнени көрсөт десеңиздер, комментарийге жазыңыздар. Мен именно ошо комментариңиздарды окуп, айткан нерсеңиздерди тартып аракет кылып берем. Азыр могу жерде бир бээ окшойт, азыр сурап коюнчу. Байке, бээ бимна?
А? А, тартпай эле кой дейт. Болду. Негизи баасын канча деп атасыз вообще? 100 000 сом, а? Мына туугандар. Так, видеону азыр аяктайын. Боз белер канчада болду атайсың? Боз белер арзан эле. Так, онар видеонун аягында айгырга ат издегендерге мына байкебиздикине тартып кошуп коюн. Онар үйүргө ат издегендерге, байке боюң канча дедиңиз? 1.75. Үйүрү гарантия деп аткансыз, а? Өзүңүздө канча жыл жүрдү? 3 жыл. 3 жыл жүрүптүр. Байкебиздин сатып аткан себеби кыздар чоңой дедиңизби? Қан алмаштырыш керек экен бул. Мына туугандар, бою 1.75, тор ат издегендерге үйүргө. Баасын айтсаңыз? 300. Кеми бар. Баасы 300 000 кем бар. Долларга 3400 доллар болуп калат, чет жактан көргөндөр. Так, номерди айтып коюңузгу. 0556 плюс 996 556 64 66 63. WhatsApp'ta var bu номердерчи. WhatsApp связь номер чала берет экенсиздер. Так, мына айгырга ат издегендерге бою 1.75. Бул жакта чода кызып кетти го. Баракелде, салың бир көрүп калды. Мына жерде атты тартайын дедим эле, аны тарттырган жок. Мына көк ат жакшы ортат. Тиги кепкачан баланыкын сурагам, көрдүңүздөр, 300 000 деген бышты. Ал жагында, могу жерде атты сурасам, буну тукпай эле кой деген. Көк атты го. Көк ат жакшы экен. Ассаламу алейкум, жылкы көрмандары, туугандар, сатууда торгаш катайыбыз бар. Өзү линиялар аябай жакшы. Энеси англичан жылкы, атасы да полукровка. Турган адреси Бишкекте, Степной деген айылда. Ден соолуктары 4 казыгы бар, жону кепилдик бар. Ичип жеши баары мыкты-тай. Калган толук маалымат телефондон чаласыздар. Фонтанчик с черным дельфином, и в жизни видеть лишь раз его